Madimot at may sumulat idwa mo may message. Naimbag oras tayo aming kaluluwa kinray auto OFW Shock ni Jocelyn Kinday iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Dispensaran nyo kakabsat, nag-automatic shut off dahil di cellphone. Ket itultuloy tayo po, da kayo po nga sumurot kayo. Dito ay second live ko. Part 2 na kakabsat na automatic shut off dahil di cellphone tinutibiyang. Das ibay mo di nakagtagura. Kas, pagpaspasangpot ko po, dagiti po nakasurot, ang kaya bungang panaw, pasensya kayo na to, automatic shut off dati cellphone, sumurot kayo po, i-share yung tapno tikas tapo, bumangir kayo ka medyo, kaya na pa ilang magkiding nag-automatic shut off. Ituloy ko po, i-share yung po dahito yung video, tapno tikas tapo, mayat ti panag, da kayo po, shut off. Nag-shut off, basula po ti cellphone, automatic shut off. Nagsardeng lata po. Dahito ya po iti contestant number 10. Naimbag oras tayo aming kaluluwa kinray auto OFW Shock ni Jocelyn Kinday iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Ibig sabihin mo ay partners. I-share nyo ako, share! Nag-share nyo pa rin. Iagdang ko among dayta sikayang ko tinagriro naglagibin nyo tag-share, tapno mado kayo nga buhay-buya. Ang nang tidragsan, ajak matutukan ta kidaw mo. Manay ka di, abasil ko, ajak sakit. Adi ka magadena. Na kayo po, mga 200, don't forget to share. Share lang po, tanong mado kayo ang buya po. Ano pa, yung pinagpas? Italan ko. Na COVID. Yan to, italan mo. Sikayang ko admin, mangtit kayo te sinyas kada isuda tanog share ta. Admin. Palilipat mo ti ayata gapukin kwa na anang tedragsan
pagyaman kada kayo amin, adjudge, kay Sir Roderick Molina. Thank you so much. Kakabsat, Imbag na daw yung amin kakabsat, gagayem, finalist number 9 po. pasensya kayo kakabsat no anawan nagtitangatang di mo na nga live ko gaputa nag-automatic shut off dati cellphone iso nga ibagayo apo da kayo baliwan nyo manintag share na apo ta umado kayo kaya tagyaman na kapo ta simurot kayo tampay nalpa sa datay pa na dapay upat nga nabatbati nga contestant kaya ipagpakamok kada kayo amin na po nga adda kayo dito unag ti Facebook page iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano sakbay nga kumanta iti may ka 11 nga contestant dawatik ba ni tibiyang ni Apo Presidente Christopher Paz ta mangbunot kami Apo dagiti likers kun followers iti liwliwakin rayaw mga lakami iti sangapulo nga umuna sangapulo padaanan nyo Apo do sino iti mga bak iti free t-shirt iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano adaman kan sa isuna basta i-message na to mga bak Apo iti may nga free t-shirt ado Apo ti parapol ko iti dayto nga gundaway kas panagyaman ti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano do kastoy Apo no mga bak kayo ti free t-shirt ayan man nga suli iti lobong iti ayan nyo Apo padalak babaan iti koryo iwan no nya mail kuna na jay pakete dahil di Apo agsaga na kayon ta bunutan tayo nga ikakti saun na Apo ikakpailat saun na tano tikas ta mayat dahil di Apo iti kwan saganahan nyo ta agredy kami Apo nga mangbunot iti mga bak nga sangapulo iti 100 pesos addaman kan sa isuna dito nga agboy-boya basta nag-like nag-follow automatic Apo nga mga bak dahito Apo iti para kada kayo amin nga awan iti labas na da kayo Apo nga indang babakit ready kami na po nga mangpunot iti sangapulo nga mga bak iti sag sa sangapulo sa gasot nga pesos 10 winners of 100 pesos each load o nagado napunno ka thank you very much kung dito asawat nga na anos unay nga nagsusurat kada iti followers kan iti likers iti Facebook page tayo don't forget to subscribe my YouTube channel Roderick Molina po sumulat amin nga kanta dagiti finalist ijay nung madamdaman numalpas iti laban dati Apo ni Apo Presidente Christopher Paz kaduak nga katulungag dito may isang kwarto Apo nga paglalay bantoy no matibiyang first winner Mami malakati kwa sabay idulin tayo ito followers and likers Ronaldo Tintero thank you very much to Mr. Ronaldo Tintero iti lalo kagayan may sa Apo nga judge si Dirisuna ni Sir Tintero Reynaldo iti lalo kagayan Sir the principal in charge teacher in charge iti lalo Bicod Lalo Elementary School Mr. Reynaldo Tintero nangabak katisagasot nga pisos next ay so ni Mariel T. Rosaban congratulations Mariel T. Rosaban. Next, next, Pirla Pasqua po dagiti likers, likers kan followers iti Facebook page dagito yan. Pirla Pasqua. May kapat nga mga bak. Ni Haven Rose. Da kaya po nga kismo sa ikismis yu dagiti nagnagada nga nga bak. Ni Haven Rose tinangaba ka po may kapat may kalima ipangatong iti mga sumaruno may kalima ni Leslie Abrent kuna na ABRENT Leslie may kalima nga winner kakabsat sumaruno apong bunot niya po Presidente Estabilio Sieng
Hi to SW Sieng, 100 pesos preload. SW Sieng. Next, may kamanod ng presidente. Tinay Mariano Abon. Atinsay Mariano Abon, congratulations. Manon. May kapito. May kawalo nga nga pagkakapsat. Eso ni Maria Garcia BL. Maria Garcia BL, 100 pesos preload. Maria Garcia BL. May kasyam ni Domingo Aguilana. Domingo Aguilana. May kasyam Domingo Aguilana. Ken kastawag iti may kasangapulo ni Ellen May Cueva. Ellen May Cueva. Kakabsat ken kagayam. Ellen May Cueva. Dagaya po ti sangapulo nga nangabag iti preload. Madamdama, di mangabag iti t-shirt. Mangalatay kami, mahala kami apo. Idulin ko. Okay, agtultuloy tayo po iti number 11. Dagiti aming nga taga Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Dagitay Dagitay bisikol nga napanyo na lang nga mapapulutan kakapsat. Kumusta kayo po dita Amubuan? Dati bibingka kada sinuman, nakasaganan. Dadya po iti finalist number 11. Manipod, iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan, ipresentak kada kayo iti Maika 11 nga finalist. Babaen ken ni Mr. Florido, Joel Florido Tagumasi, iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Kada kayo amin na po nga taga Amubuan ni Uncle Florencio Juan and family dita Amubuan. Happy watching kada kayo ni Sir Mario Florido. Kada kayo amin nga Florido family dita Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Naimbag nga rabi, naragsa ka pa nagbuybuyayo. Dito'y nanumo po nga Facebook page, live streaming to'y numutibiyang. Dati apo ti may kaduang lugar ko idi. Tapayagan is mapanakta Amubuan. Da kayo po nga taga Amubuan. Congratulations to the barangay, punong barangay. In the person of punong barangay, nalipatak pilyado na niya po Unini and Council. Da kayo amin na po nga mangbukbukel iti Rienda, iti barangay Amubuan. Dahito yan na po di pagtangtang sityo nga malalaki nga kumakanta dita Amubuan. Please welcome Joel Florido Tagumasi. Di pa pasiyon pa lang guys. Okay. Pwede mabalitin. May bag na nabiyamin na kabsat. At ang pinakman sa wanan yun, siya, si Joel Florido Tagumasi, nga ang taon 2020, taga Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Tadda inak na sabot, bumakit nim na laksat. Inismak ket kimidmat ng tibayo to'y kaunggap. Nutila nga pinagpaubi, ipamaginawa sexy. Ang tawen santi 60, nung ay nakailat makagargari. Hi to MJ Seria. Bumakit nga agpaiso, nga igsapelat nga babato. Makaalino ti patong na, makaparso palakin na. Babakita, isupon ko na ng kanya. Uray man yoyoya wenda, idaw nag-click na, iwarik na. Babakita, budlunga babakita. Di daw minang utigan
bakit kakainayan ayan? Ipumatul di bakit kas nalakad at langit awan sa punong ikinasami tarakot natin ingagit di bakit nasisinto napagbagluawan mintis uray nupo igat-gat awan sa punong nakinagigit Bakilariru tay kunkunyada na amin yung pati ang udda di bakit akaruman sa nagpahiluma tigan sa niya ang babakita isukon ko na rin kanya uray man yo'y uyaw enda igamit na tuy marik na ang babakita mudo nga babakita ida namin ang mutiganan ibakita kainayan ayat ang babakita mudo nga babakita ida namin ang mutiganan ibakit kakainayan Hello to Sir Ronnie Francisco Tejano, Doktor. Ipong matulog di bakit kas ngala agad langit awan sa pulong ikinasami arakot na kentinagit di bakit nasisinto napagbagluawan mintis uray luko ibet-bet awan sa pulong nakinagigit babakita isukon ko na kanya mulay man yo'y uyaw enda idamit na tuy marik na ang babakita ito nga babakita gitangan ng mutiganan ibakit akainayan ayan babakita mudo nga babakita kita namin ang mutiganan ibakit akainayan ayan kita namin ang mutiganan ibakit akainayan ayan. Thank you. Agyaman kini Dr. Ronnie Francisco. Ibang oras tayo aming kaliwliwat. Agyaman kini apo may sa apo nga judge ni Dr. Ronnie Francisco Tejano iti Department of Education ay iti ayat na po nga nakitakta ko na continue mo tibiyang. Sir, thank you very much. Dani apo Dr. Cesar Acevedo ni Sir Allen Beria Cruz Pascua, ti nagbali na po nga Chairman of the Board, ni Ma'am Melo Santiago, ni Ma'am Noraline Domingo, ni Ma'am Salome Barria Williams, ni po Sir Richard Matute, ni DJ Mel Passion Dugay Valencia, ni Telma Unitigans, ni DJ Arnel Tacmo, ni Mrs. Rosmalin Tabutol Ragudo, Mr. Pastor Tabunyar, DJ Leng Pamitan, Mr. Reynaldo Ramos, ken DJ Kevin Jake Starman. Thank you very much kada kayo apo nga madaydayaw nga hurado tadyak laing pagarot nga kakabsat nga maala kayo nga agjudge iti daytoy nga nanumo nga live streaming toy kabsat yo apo. So agyamyaman na kada kayo amin apo nga Board of Judges
iti ayat kun tulong yo kun to'y nanumong nga host iti daytoy nga Facebook page iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Dagiti apo nga datay Ilocos iti Region 1. Siguro nabuya yo apo ijay television nang nagyo iti radio kun nang nagyo iti Facebook page iti TCP tirad pa sa Channel 13 iti Candon City iti advertisement daytoy apo nga Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Dayjay apo iti inobobrak. Thank you very much to Mr. Kia si Oherio tinagbaling nga reporter iti daytoy panaka-advertise daytoy apo nga grand finals dagiti 14 nga 14 finalists apo ket agyaman nagta ni Mr. Oherio ket kalugaran tayo kanu nga taga Ballesteros Cagayan. Agyaman nakapo ti DCTP Channel 13 iti Candon Ilocos Sur Candon City Ilocos Sur iti panang i-advertise da iti daytoy nga Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Anyaman apo iti pag anya ti tagumpay nya ti Ilocano ti tagumpayin apo presidente tagumpay hanga tagumpay nga may numaapo anyaman apo iti maganab daytoy apo nga Facebook page ti Liwliwa ken Rayaw matulungan dagiti nalalaing nga singer tahawan ti balak ko apo nga agdirektor tadyak amuti agkanta babaen lang apo iti naanep nga tulong dagiti po 15 board of judges na pili iti top 7 ten hanga siya nga mismo apo ti nag-compute ta nag-prejudging apo dagiti 15 nga board of judges siya ti nagpili kadakwada in-instruct kita no kasano ti panang grade da with the criteria for judging maysa kadakwada apo iti nag-sign nang tediti ng picture dagiti grades da impasada kanyak tapos kas bilang host tinamayak kakabsat impasak mat ken chairman of the board in the person of Mr. Allen Vera Cruz Pascua isu na apo iti composer ken song arranger ni apo Idol Ben Bautista ti kang kanta isu nga sang dagiti apo nga board of judges apo ko nalalatak nga kumakanta iti kailokwan isu nga sapay kuma dagiti mapili nga top 7 ket ada tsansada apo nga maaramid iti album babayen iti tulong met lang apo dagiti composer dagiti apo nga song arranger ken dagiti apo nga sponsor so nga good luck kadagiti amin nga pito nga mga bag iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs finalists ken laglagipin nyo dagiti apo nga dagiti mayat nga sumalin to iti season to ready kayo na apo ta agpost na hangkay pa lang iti kang kansun nyo apo ta ititid kayo ti kang kanta kanya apo ko maringguran nakahanak pa accept apo agkita kayo ti post ko ta pakaamwak to apo ti publiko dagiti amin nga mayat nga sumali iti season 2 singing contest is mule application iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat ken gagayem i-open kuntumanen palubos ni apo no adda maalak nga sponsor dagiti man apo medyo nabungkong ti bulsa na nga OFWs uray dagiti na ingpis ti bulsa na apo nga mayat nga gi-sponsor uray lang kadi 2 gasot 3 gasot 5 gasot 1,000 1,500 aglalao kita po no kaya yung tagi-sponsor i-message dak lang apo ta hangko nga in-scam dagiti apo nga in-donate mo ninyo sponsor yo apo aramatag dado apo nga pang premyo dagiti agkakaling nga finalist ta makatulong na kadagiti apo nga finalist makatulong dagiti intulong yo apo iti Liwliwa dagiti nga kwarta apo mapamulang kan dagiti finalist tayo iso nga agyaman nak apo dagiti sponsor dagiti lang apo ket mapantay na apo iti contestant number 12 manipud met apo iti ili iti ili iti Sudipen La Union takayo apo nga kumakanta tila Sudipen La Union open kay to apo makisali dagiti Ilocos Sur Ilocos Norte Nueva Vizcaya Nueva Ecija
ngam laglagipin nyo Ilocano apo ti pagkikinantan tayo nagtangkeng nga Ilocano ti panagsasawag ditoy awan ti Tagalog, awan ti Ingles kan siyempre nakarecord apo ti Smule application ada po guidelines nga itid konto. Okay, kakabsat kin kagayem contestant number 12 manipod apo iti iling nga Sudipen La Union Mr. John Ray Maala. Okay, thank you kadagiti amin nga 341 viewers. Gyaman kada kayo amin na po tiyan anus ken ayat yo nga agbuya pa ilang. Adunga arapaap nabukta si kampi iik-ikis daytoy na Okay. may mga oras tayo ang kakakabsat siya kay John Ray Maala nga residente ti San Jose Sudipen La Union. Sudipen La Union. Mr. John Ray Maala, happy birthday king ka John Ray. Iti kalman. Kapag naman dapat napauluan niya musika by Sir Ben Bautista. Ngayon sumatisag sagot ko kanya ayaw ang tatapos. Kapag ko ang makayakay. Si Bukay ibi mainawan. Si Kampi Number 12, Sir Arnel Takmo, happy watching. Adunga arapaap nabukel tuy kaunggak musika musika tigadaduma musika tibiyag ko paset na ka tasil ko na ka angis ko ken karawa gapula engken ka bituin na ita akas maris jay bagak iti agsapa kas manlabi ka maragpat o musika kaadu arigati nagpasarakan ka arig na aday tibiyag ko na ipusta magunod ka laeng umusika agko paston titinet ko agdan tulak ka manonegam ama ubi asunata babaen kadagiti na urlong at laka agda at tulak ka kadwak ni musika gayanak nga agkanta Tagno na samsangit panaglangin ka Babae itiyakan ka Itiksak yaman kuken ka Panang tapayang Kanya nga awan sarday na musika netlat gapok nagam amuta ket sapay kumatabi ka maumuma kadagiti ayog nga isag sagutuken ka agnanayon to kuman nga agpagayam ka kas manlabi ka maragpat o musika taada arigati nagpasaraken ka arig na aday tibiyag ko na ipusta
malaeng umusika. Ako paston titinag ko agan tulad ka. Nang mamigam anaugi asunata. Babaen kadagiti na unong aplaka. Adda at tulad ta kadwak ni musika. Babaen kadagiti na unong aplaka. Adda at tulad ta kadwak ni musika. Thank you. Thank you! Thank you too! Kada kayo amin na po nga buya. Talaga nga mga kapatid nga las Edric, kere aki, bengaki ki Edric. Edric, kere bengaki. Naimbag Kakabsat, adapay dua. Adapay dua po nga ipalo tayo titangatang mamuan yun to na po iti ang final pass adupay kakabsat kang kagayem. Kaya tagyaman na kadagay diyan ano siya po nga buy-buya dagiti mapuyatan iwaryo kiti balutan na po di tagaang kurimaw dagiti kape mansuti kapoy kadagiti mani apo agkutim kay ti manin kagangan ni alas 12 dagiti mahilig apo nga agkutim ti mani ti alas 12 na imbaga po nga parang buy-buyayo amin. Hi to Sir Arnold Rieta ni da kayo amin apo agbuy-buya ni Sir dati may sadyayin. Dagiti kakadwa ka po diti balay nga giti membro ko di asopil giti officer sa po ta ado kami ditoy. May sanag dito yung kwarto ta dadji da kusina nga maysa nga gagamot ti cellphone nga buy-buya kontoy no mo ti biyang tanapimpintas ti agbuya apo iti mismo nga cellphone ngam ditoy nga mismo nga personal nga panaglalayb mo ta hamo nga mabasa dagiti comments iso nga kayat da po nga agbuya iti cellphone ngam ditoy ayang ko ta no mariwawa da kung takmo ida uray no babak da. Ayang kakabsat ken kagayem dayi apo ready na ko na po da kayo apo nga tagalatak Santo Niño Cagayan tinapintas nga ina nga nagapuditas latak Santo Niño Cagayan nga naikamang ijay lugar nga mismo nga nakaikamang antoy no motibyang iti Bangag sitio nanapatan apari Cagayan kalugara datoy ni Suni Mona Lisa Valenzuela Orsolom. Hi, happy watching to her husband. Anja kamunagan na Lisa di kami nyam amo dagiti apo nga pamilya ni Mona Lisa Valenzuela Orsolom ni ninanang na alak daytoy na po agipatayab kay ti puson. Da kayo po nga tagalatak Santo Niño nakaring kay paya po isakripisyo yo apo tadaytoy na po iti final countdown iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano singing contest kakabsat. May sa kadakwada na po ti agbalin nga recording artist duwa ti album na po first ti champion kakabsat ken Cagayan. Ladies and gentlemen, please welcome Mona Lisa Valenzuela Orsolom manipod iti Barangay Latak Santo Niño Cagayan nga naikamang dejay nanapatan apari Cagayan. Happy watching kada kayo amin na po dita nanapatan apari Cagayan to Sir Reynaldo Inayo dita bangag ken amin nga sulit lubong ayan nyo iti dayto nga gondaway OFWs dayto na po ni Lisa. Junior Ignacio Valenzuela. Nagiptur pinagdaan Kasladyak malasatan Panubok anarway Ngayon ka insang ba
Michael Manding Ignacio, happy watching manang. Sinubong ko ket nagsagabak ken lindo kasi ti Diyos ako ket naililiwag ko ti panangirurumen mo tinbaklay ko nga tanag to ket kasla kadagsen iti krus yemitin nagpanakay daros timbak derat arsianos tapajek hadung tengto lalaki mangilala ayat ngayon kainwawa tagdan ang alangon puso ka na ilumlom kalasag ko tiyag na ngayon day diliday na napasara tagsak tisimukan na awan iti kumagtan tuy puso karna ikalang nagitur keledaan kaslajak malasatan panubok anarway ngayon kang sangbay no iti tilubong Thank you, Sir Ronnie Francisco Tejano, for watching, Sir. Doctor. nagsagabak ken lindo Ni DJ Tangmo, ni DJ Mel Pasyon Dugay Valencia, na kayo ang mga board of judges po. Thank you. iwag ko di panangirurumen mo tinbaklay ko nga panagto ket kasla kadagsen iti krus yemitin nagpanakay daros timbak deras ancianos tapacek hadung tento lalaki mangilala ayat ngayon kainwawa tagdan ang alangon puso ka na ilumlom kalasag ko tiyag na nayon day diliday ang napasarang ragsat tisimukan kaawan ti kumagpag Thank you po, Sir. Tinbaklay ko nga panagto ket kasla kadagsen iti krus yemitin nagpanakay daros timbak derat ancianos tapacek adong tento lalaki mangilala ayat ngayon kainwawa tagdan ang alangon puso ka na ilumlom kalasag ko tiyag na ngayon day diliday napasarang ragsak tisimukan na awan iti kumagpag Ayang kakapsat ken gagayem. Pag oras tayo ang kakakapsat. Dajay kakapsat iti Timek
ni Mona Lisa Valenzuela, Ursulum, Manipod, iti Barangay Latak, Santo Niño, Cagayan, kalugaran to'y numutibiyang, di jay nanapatan na pari Cagayan. Da kayo apo nga taga-nanapatan, dagiti ipagkuditan ni Betty, ni Maricel, ni kayong ko nga Ronald Orita, kanda DJ damamang ko ni Mamang Gloria Orita DJ Sinait ni Beng DJ Sinait da kayo amin na po dita Sinait data ni Mamang Gloria Orita at kastama dita payagan nagbubuya pa lang ni Inang Bergie Ben Molina. Dagiti amin nga kakalugaran dagiti uncle ko ni Uncle Wilson ni Auntie Esmenya Ben amin nga Ben family Mr. and Mrs. Anastasio Ben Jr. Kastamat kini ti Senior po ni Attorney Arlene Ben dagiti kakasinsing ko ni Ariel Ben and family. Da kayo amin na po ni Jombi family, Jombi Ben and family, kastamat ka nagiti apo ti ni Joan Ben, Narabaha Ben, di tamubuan nagiti ni Maysa. Agiti kakasinsin ko amin nga agpilyedo ti Ben, Lizardo, Temporal, Molina family, kakabagyak amin dagita apo. Iso nga agyaman na ken amin nga family apo dita, ayan naman nga sulit tulubong kada kayo apo. Basta buybuya kayo, kabkablawan kayo. Thank you very much for watching. Ket nga rod, tapno pang serra tayo apo iti 14 finalists. Idatag ko na po Manipo diti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Dagiti amin na po nga taga Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Dagiti pagtatoy pagtangtang sityo. Ang maysa, nga BNS iti barangay, iti Dupax de Nueva Vizcaya del Norte, Nueva Vizcaya. Kapkablawak man na po ni barangay, ti punong barangay apo, dagiti membro iti council, iti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya nga pagtatrabahuan, ti BNS nga iso ni Kenelin Laconsay Kalingasan, da kayo apo dita barangay, nga mismo ni Kenelin Laconsay Kalingasan, ti pagtangtang sityo nga kumakanta dita apo, agyaman ak unay iti support tayo apo, iti daytoy nga programa, daytoy nga Facebook page, iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, Manipod, ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain, kakabsat ken gagayem. Hangkayunay nga bitininin tamok nga dagiti apo nga taga Dupax del Norte, Nueva Vizcaya ket maganatandan halot kon datay ni Girly Kalingasan ti anak ni Kenilyn Kalingasan. At ibalasang nga watit na lang maning nga kumakanta dati yung kakapsat king kagayam. Okay? Dati na po ni Kenilyn Laconsay Kalingasan. Okay? Alright. Ladies and gentlemen, a warm applause to Mrs. Kenilyn Laconsay Kalingasan from Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Isuti ka Taiwan. Baka kasunod natin na nanginatiplitik king kan no si kati mga bakon nakadayo ka mapangkaji Ilocos Norte aga po kata Dupax del Norte Nueva Vizcaya ay agasto ti liliwakin rayaw dagiti OFWs ti plitim balasan. Okay, Kenilyn dahito yun ti apo ni Kenilyn. Napudnong hayating paay mo kanya nalawang nga tawin ta nagpaitan saan nga isopla peda sa ngalen tani ayan sakay tadungteng dayto ya mensahe ay ayaten ka biya puti ag nanayo ikarik asik sikam tilain ay ayaten ingat tumpang talim sikala biya ko
kakabsat ken gagayem iti timok. Iti kabsat tayo nga adda iti Dupax del Norte. Koreksyon kano apo hanga BNS BHW. BHW suna po barangay health worker. Dakbaya mo English, dakbaya mo meaning na takron yung mga BHW yon. Barangay health workers. Payagan is Ballesteros kagayon iti nagadunga BHW. Magdamagdada ti balay-balay, mabandag sensus tinakotong na lumog, mano ti lalaki, mano ti putopol, mano ti lakay, mano ti ubing, nga malnoris kung kunana, nagrigat nga trabako, nagbaset ti sweldo na apo kapitan, dita Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, ipangatumot ati, iti sweldo ni BHW, Kenelin Lakonsay Kalingasan, apo kapitan, no agbuy-buya ka, tanarigat ti trabaho ti BHW amok apo kapitan tanag kapitan na mo idi iti upang atawan sakbay ngay may nakapo diti Spain. Kakabsat ken gagayem padaanan nyo pagtugawak ni nang Deborah Bulusan Passion Abyan mabalinnan nga ibaga no asino ti paborito na nga may sa kadagiti amin nga contestant ng Rev Deborah Bulusan. Get ready i-announce mo no sino kadakwada iti na nga ti kayatam kanyada nga 14 nga finalist ng Deborah Bulusan. Hold your breath. Kakabsat, habang agsagsaga na isuna, medyo dadyo da kusina, madamatikaan, mamanganda, dadyo na nga kakasing umariwawa, kakabsat, tandak po yung kantikanak. Okay, dahito yung sunata, may isang kanta, sagot musika, nga, guri ka na, istambay ka pa lang nang, panunuto mo na lang, baka itid mo kanya, na nagkansyon na mo tatay, baka pandanan na mo ito. Itid ko man dito yung intermission number, kanta ti madaydayaw apo nga idolo tayo, iti maysa, nga nalatak nga kumakanta iti kailukuan, ni megastar iti Ilocania, Madam Melo Santiago kakabsat, ken gagayem, dito iti kanta na kakabsat. Kaya ta dati kantana ta mapelwan nak datoy mapelwan ni Mami May kan dati nga kantana napaulwan iti orok siyak naglaing nga morok agorok kaslag barko apo iti orok ko nagbiyahe ti orok ko so nga makasyudot ni Mami May dati apo iti orok nga kinanta ni Ma'am Melo Santiago isagsagot na kada kayo amin ngawan iti labas na loading. Please welcome idol mega star iti Ilocania Madam Melo Santiago iti Gumbong noong orok na, maalan ng jaturog na, kumapsot pumigsa. Mami siyak datago urog Garing eng painudaduma, ay natasuman na o. Makikitutak painudaduma, nakapigpig sa tibosas na, kaput pa nagtagtaga ingat na. Nagkasta nga guruke, awan aring benggane, jak makaturo, kasla ag narungoy na baboyen, iapot ko pa'y tuipungan ko, dito'y batugwaan na payag ko, ngang kaskas di ang manyag ko, panagururot na ay naapo. Marurudan at mudaduma, pasikigag bareng kunak nuad kalma, ngan kaskas dilata, kaslaba po anaruon na. Hala ala jay urot na, nakababaintan nakapigpigsa. siyak na jay ang urog kakabsat. Thank you very much Ma'am Melo Santiago. Sa ti urok na, numuna ta ang katay, matanong nga dakkel ibukirag
nga kaabay, paag nga riyapay. Ma'am Melo Santiago, iti Hawaii, California dati yan nan. Dato yung apolo di so nakakapsat. Gunggong urok na, dumaan lang dyan tumurog na, umaksot umigsa, agareng empay nyo daduma, ay natasumay na o, makikitutak pa nyo daduma, nakapigpig sa ti boses na, kaput pa nagtagtaga ingat na. Bukas ka nga guruke, awan aring denggane, jak makaturo, kasla ag narumoy nga baboye, iapot ko pa'y to'y pungan ko, dito'y batog doa lapayag ko, niyang kaskas di amangag ko, panagur-urok na ay naapo. Marurudan at mudaduma, pasikigat bareng kunat no ang kalma, ng kaskas dilata, kaslabapur anaruon na. Hala, ala, jay urok na, nakababaintan, nakapigpig sa, pati karubang matagarian kangwana, gaput pigsa ti urok na, numunata ang katay, mata na nga dakel, ibukirad na pay, nakaamamag at kaabay, taag nga riyapay. Marurundan at mudaduma, pasikigat bareng kunat no agkalma, ngem kaskas dilata, kaslabapur ang naruun na. Hala, ala, jay urok na, nakababaintan, nakapigpig sa, pati karubang matagarian kangwana, gaput pigsa ti urok na, numunata agkatay, nga dakel ibukirad Paglatan na, agkatay na pong maturog. amag agkaabay, taag nga riyapay. Nagkamamag nga kaabay, taag nga riyapay. Kakapsat, daya po iti kanta ni Timatay Dayo nga mega star ti kay Ilocan dyan ni Ma'am Melo Santiago, kakapsat ken kagayem. Ket, kas na kunak kakapsat tatay, mabalinen nga umaibaga ni Nang Deborah Bulusan, ti regaluan na po, ti 3,000 pesos. Siya sino man kada kayo nga 14, iti paborito ni Nang Deborah Bulusan, Passion Abian, nga 14, datoy iregalo na kanya yung igatang Yutiburias, pakalagligapan nyo apo, panaganan nyo iti nagan na nga Deborah no babae, pagtakungon nyo, pagbanangan nyo apo, no igatang nyo iti Burias nga paratakong, nagan na ko Deborah na pintas nga ninang, na managtulong, mayat apo iti puspuso dato yung nga ninang mi iti kasar. Gapuken kwa na kakabsat, dayto yung contest iti liwliwakin rayaw, singing contest, apo, iso apo tinang isagest, iti dayto yung ubraran kyo, tano awan iso na, awan apo ti singing contest nga napasamak, iti dayto nga Facebook page, iso nga agyaman nakunay, iti pamilya, ay pamilya ni Nang Deborah Bulusan, nagdi kakabsat na po nga simuporta, ni Ninong Florentino Passion, dita Italy, happy birthday Ninong, dagiti amin nga kakanakan na po dito yung Santa Cruz Tenerife, dagiti Asupil, officers and members ni Apo Presidente Christopher Paz, nga kadwak dito yung Apo, iso ti assistant ko, dati Presidente kon, alak ano sa nagpresidente ta, agbaybayad akto ito no, agmilyonaryo na. Ket, kas kunak, like kayo kon isi-share yung Apo dito yung programa, datay follow you kon like iti Facebook ko, iti page ko, kastamot iti YouTube channel to mo tibiyang, i-subscribe yo apo, hanyo nga imutan taa, no ma-monetize dayto yo apo YouTube, wano dayto Facebook page,
adon topay nga premyo ti abako nyo hanak to na po nga ag solicit no lagi di ma-monetize dahil ti Facebook page to'y numutibiyang kastamot iti YouTube channel to'y numutibiyang ikarik kakapsat nga no ma-monetize dakdakkel pay nga premium to'y apo iti ited ko nga kas panagyaman ko kadag iti aming ag-subscribe ag-like kan ag-follow kan dahito nga Facebook page kan iti YouTube channel to'y numutibiyang. O nang Deborah, please come in. Nang Alwadam. Nang Deborah, Kaya katay kakti sunata na. O nang itin ko. I-announce na po niya tinapili na kanina kayo ka-finalist number 1 to finalist number 14 awan pa'y tibibibiyang ti grand finals dato'y winner awan pa'y bagi na agapo ti bulsa na ito'y nangtid kanyak iti sabali nga sponsor na sabali pa'y ti agapo ti bulsa na sabalin to pa'y ti agapo ti pitaka na para iti sumarunong nga contest iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Please nang Deborah Passion Abian datuyan iso na po mga iba yan ang sino tinapili na kasi mapadayawan na ko naguli ka kaya ipan ko dati pa na mapadayawan na mga iba kakata kayo kakapsat kinayem tinapili ka dagiti 14 nga finalist ko na Marigal 180 3,000 pesos aga po iti aga po kanya Balinan dati nagkasig kanya Congratulations a todos. Ay, todos ko wala mo ulit lang ta Balilatan. Espanyol kami na po na isawang at Espanyol kami dito yung naiwawa kakapsat nga Ilocano Kat palaksakan nakmat nga makapagsaod di tata. Tati napili nga magustuhan ti kantana. Magustuhan kay amin nga ada lang mesa. Favorite my favorite My favorite. Barbaran siya akong kakapsat talag kalsyon na Mike Iso ni Enelin Laconsay. Wow! Number 14. Congratulations to Kenelyn Laconsay! 3,000 pesos! 3,000 pesos! Tumataginting regalo ni Mrs. Deborah Passion Abian iti Bacara, Ilocos Norte at pagbatim kini kasi ni Kabagis. Happy birthday. Ay, nalipatak tatin nga kumablaw kada tay kapsat kwenta Milan, Italy. Happy birthday, ading ko. Ginatan. Ayayatan ka launay. Miss you. Natan dagiti agbibuya. Ginatan natin Florentino Passion. Iti Milan, Italy. Happy birthday. Happy birthday, ading ko. I love you. Wow! I love you! More power! More power. Congratulations number 14! Pres, pakitutok na manipig ko ni Agumara. Kakabsat ken gagayem, tinapili na nga finalist ket nagapuy ti Dupax del Norte in the person of Kenelyn Laconsay Kalingasan. Regalawan na po ti 3,000 pesos cash. Ipatulod minto pagpatangami madamdaman no kasano nga dumanon king ka Kenelyn dati na at iregalo na king ka. Congratulations kini Kenelyn Laconsay Kalingasan ni Dupax del Norte. Ayan ada bonus mo kiti. Ada bonus mo no renohan ka mga bakang ka ada inabak mo nga 3,000 pesos. Pangasim, picture to datay
at iburias nga gatangam, tano taratnam, panaganam no babae para nakong, para anak, iti Deborah. Among ikatipilyado na kung tan na kano ko. Thank you very much ng Deborah Bulusan, Pasyon Abian, kanday tang regalo para kini Kenelin, Lakonsay, Kalingasan. 3,000 pesos cash. Kakabsat ken gagayem, agure kayo apo ta ikang kay pay apo iti sonata nga isagsagot kada kayo dagiti apo nga Board of Judges. Hello to Sir Ronnie Francisco Tejano. Naimbaga po nga panagbubuyam sir. Kakatawa daw. So nga kayo apo nga nalaling ako makanta second season 2. Lagligipin nyo makikontest kayo to dito dito'y adwa po iti tumulong nga sponsor agasam data kwartan nagdonasyon pa'y kanyak ti 50 euro. Tapos mangtid man iti 3,000 kini Kenelinan. Di awanen talaga nga may sa kami na po nga pensionista iso na pensioner kan may sa nga business woman ado kwarta nato ado to euro na tininang ko. Okay, kakabsat kin kagayem. Dahito ya po iti sagsagot ko kada kayo amin nga awan iti labas na. Hello to Sir Richard Matute. Hello to Sir Ronnie. Sir Ronnie. Dahito yung matiti nagkapugin ni Sir Ronnie kakabsat ken kagayem. Timay sa nga Board of Judges Doktor ited ko kada kayo, mga ganyo met iti kanta ni Sir Dr. Ronnie Francisco Tejano iti Department of Education iti Cagayan Valley, Region 2. Iso ni ni Dr. Ronnie Francisco Tejano. Kitaan nyo na po no kasalubot parang kansyon na. Tahang CAC, dagiti Board of Judges, iti liwliwa kenrayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, iso nga ipagpampanag ko apo, dagiti judges ko, ta mabaina launay kadakwada. Press, pakipamuha dyan. Hindi, wabot tayo. Dr. Ronnie Francisco Tejano iti Department of Education Region 2 Cagayan Valley. May sabo nga Board of Judges Suna. Hello Sir Aguybuya Suna. Sir Ronnie Francisco Tejano iti Department of Education Region 2 Cagayan. Awan nagbasura ay naramid ko at amin apagragsakan. Yaman at insuban mo sinatangan di puso di mo inira na puglong na anak ko. Karinganyak inkatunang likudan, martir ang puso na ikala. Anya pa'y tisarsardina, nasangit nga langin ta. Away mamuk, at nakabasulakin ka. Awan nagbasulak, tay naramid kong at alin apagragsakan. Yaman at insuban mo, sinatangay to'y pusok, di mo inilala, napudlo nga ayat ko. Kanyak inkatinang likudan, martir ang puso na ikala. Anya pa'y tisarsardina, nasangit nga langin ta. Awan
basula. Taimpay ko amin akamala. Ma'am Lorgilda lang sa Baliho, Tamayo, happy watching Ma'am Lorgilda. Ang nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas kaniyaya ng kantay kadagiti arapaan. Happy watching kada kayo, Sir Ronnie Francisco Tejano. Kini Dr. Cesar Acevedo. Ikaw din ang awan nagbasula ay naramid kong at amin at pagragsakan. Yaman at insuban mo, sinatamlain ti puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Kanya't ingkat tinalikodan, martir a puso na ikala. Anya pa'y ti sasarbina, nasamin alangan-langan ta. Awan na mo, anak ka basulakan ka. Dito din na ang nagbasula. Taimpay ko amin ang kabala. Dito din na ang nagbasula. Sikat lang pertiran waswas kaniyaya ng kalkay kadagiti arapaan. Tadena ang nagbasula. Taimpay ko Thank you, Dr. Ronnie Francisco Tejano, iti Department of Education, iti Regional Supervisor, iti English, iti Department of Education, kakabsat, iti Cagayan Valley, Region 2, kakabsat ken Cagayan. Agyaman Sir Ronnie Francisco Tejano. DJ Arnel Takmo, isenanak man ti kantam, Sir. Agyaman kada kayo amin kakabsat. Bitinin kayo po apo. Ti panangyans ko iti dagiti kan kanta at iti resulta. Ada kanya ko ti resulta apo nakasobre. Ni Mami May hanam mo ta indulduling ko dati tabak ano ipatapadamag na. Iso nga nakaduli na po, iti kakadwag dito asupil, awan ti makaammo, no siya sino iti mga bak, iti top 7. Malaksid, kini Sir Allen
Vera Cruz Pasqua kakabsat tayo so ti chairman of the board. Ket impabaklay ko amin kadakwada dagiti dayto nga pasalip iti score na apo. Awan na hangko nga awan ti kwan insen ko nga maysa da kanya na dagiti amin nga insenda dagiti apo nga board of judges kanya na iso tinag-compute apo iso pa itinangi computeran iso nga hangko nga nasapol ni architect Cheng Wei Lizardo nga nangi computeran apo ta mismo nga ni apo chairman of the board ni Mr. Allen Vera Cruz Pasqua iti nag-computer from top 7 kun top 7 up to 1 to 7 and 8 to 14 kakabsat iso nga awan tirigat kon. Thank you very much apo composer Allen Vera Cruz. Kaya tapno apo awan te agimimon isublik na itid ko matapo iti man nagtulong nga balasang iti amyanan from Luna Apayaw in the person of Ma'am Salome Baria F. Williams kakabsat ken gagayem iso apo iti na naturturan nga nang tultulong kanyak iti panagisaganak iti daytoy nga programa iti program ko apo ket agyaman ak unay Ma'am Salome Baria F. Williams iti ayat mo iti kanyak gapuking ka daytoy ay agapuking ka ma'am nalpas ko dahiti program ko ta nagpatulong ak apo ta may satoy no mo tibiyang ado unay mo ti inak nga makwa kete dinggan tayo karot apo ni Ma'am Salome Baria Williams may sa apo nga board of judges sakbay may santupay sa akong to i-announce no sino iti mga bak bitining kayo apo sa gano yu tay balot. Kumusta ka itang pagay? Madidanya. Okay kakabsat, sa bali na pintot ko. Ngem, kung kayo kita akte kansyon na. Sa bali na itid na iti. Okay apo, kakabsat ken kagaya, magananos kayo apo, ta timakanos, iso timakagunod. Iso na po dato yen. Madam Salome Baria F. Williams, balasang iti amyanan. Ay balasang ti amyanan, nanungukin mapagtalkan, di na hindi nakapututan, ay tat balasang apagsidaawan, naatakan na agayat, bakit na palalo at kinarigat, ngano malukoy manday ka asumbat, ay ragrag sa puntot di agresan. Tay balasang ti amyanan, gagit na't mabalin apagwadan, awan ti pangisukatan, ilaw ka na day ka kunaman, di kanto pulos at babawi, no isunan to kyan katay at serbi,
much, Madam Salome Barria F. Williams, iti United Kingdom, may sa po nga Board of Judges tayo datoy, may sa nga napintas ken naanos nga mistra datoy kakapsat na panagak. Katagiti amin na po nga Board of Judges, ipagbagak tiag paypayso kada kayo. No pay sikat da po ang mga ganyo kiti kang kantada, to'y numutibiyang tatakla po nga mamit dagito nga Board of Judges, nagpakpaka si to'y numutibiyang, maminsan lang imbagak, won manong kunada. Kukunak mo, ni nagpintas mo tenti kababalin dagito ya po nga recording artist, tadamdam mo dak nga maamua po siya kung mismo tinakipatpatang kadakwada, nakibideo call naklaang, inimbagak nga masapol ko ti Jayas ma'am, kadato'y nak-Spain, iti singing contest ti Smule, kakamuk nga nalalaing kayo apo, tadyak amo ti kumanta ko nakapo, kukunada, awan ti da nagmanong tumulong kami kunada. Iso nga, kada kayo amin na po nga 15 Board of Judges nga nag-judge iti dayto ya po nga pasalip to'y numutibiyang tauray na numuday ito nga live streaming awan nagtuunog ti radyo nakapoy dagiti apo materialis ko apo nga kadal daw nga agla-live nak tanarigat ako apo nga gastuan dagito nga equipments apo hanak ba nga kanayo nga agla-live iso nga medyo no nyaman ti pagkurkurangak iti dayto nga kanito apo punpunuan nyo no nyaman apo ti nagsusurukak bahala kayon apo nga mang ikikat mang kurkurang apo iti nagsusurakat iso nga kastoy apo ti tuluagan tayo kasi ado ti judges apo nga nalaing nga kumanta mabainak nga pinakantak dagidad do mga judges handa nga kantagidad do mga apo iso nga basta may yawag iti number 7 nga winner, number 7 place, 7th placer, makalpasang may yawag ko apo ikakte may isa nga intermission dagiti Board of Judges. Tapos no maibusan nakton tuloy-tuloy to na po iti panangiyawag ko dagiti mga bakpram mangrugi tayo iti 7 from 7 6 5 4 3 2 1 asino kadakwada po nga 7 iti 14 finalists iti agbalin nga makaala iti top 5 position from 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th, 6th, and 7th. Tiagbalin nga may sa nga recording artist nga part 2 iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano mga baka po di 10,000 pesos. Congratulations met kani dagiti nga babak apo iti pa-contest ko iti YouTube idi gure kayo baka malipatak iti YouTube kangatuan iti likes iti YouTube. Congratulations to Joel Tagumasi, Florido Tagumasi with likes of 258, followed by Kenilyn Laconsay Kalingasan, John Ray 228, John Ray 162, to Marinel 101, and Josel 98. Ket iti People Choice Award mapan iken ni Joel Florido Tagumasi, Sheena May Artates, Leia Claire Ustare, Josel Uganisa Torida, ken ni Mona Lisa Orsolum Valenzuela Orsolum. Apo naka-compute dagiti abagda dito yung entilist may sa ada profile da kanyak tamok to ti patpatayab ko apo nga abakon dagiti mga bakit ako na kayo tumaderak apo ta alak tay sobre da kayo apo agyaman na kini dagiti sponsor ko nga Jack naibasa ni Mrs. Meli Recomio da kayo apo nga kalugaran na dita binalan aparikagayan dagiti kakabagyan na apo ni Mr. and Mrs. J.R. Ruiz, Mr. and Mrs. Luis Portuguese iti Ipalok Ballesteros Cagayan apo ti Barangay Council nga pangpanguluan ni apo Robert Arabilas kastamet iti Barangay Council abot Emiliana Santa Marcela Apayaw babayan kini apo punong Barangay Joe Guillermo and Council ti classmate ko apo ata dua apo nga Barangay Council lang iti nag-sponsor iti daytoy nga pasalip ket agyaman nakadagiti apo nga kakapitan ni Kapitan Rabilas ken ni Kapitan Joe Guillermo dagito apo iti dua nga kakapitan nga timulong ba kanyak iti daytoy nga pasalip ko apo iso nga agyaman nakata kayo dagtoy na apo dagiti pito nga top 7 ket unaan tayo apo nga luktan
daytoy top 7 kakabsat ken gagayem ko ite kakmut ti kuana ko madanagan nak makatakinak na makaisbunga sa ang kakabsat ken gagayem. Okay, daytoy na po iti resulta nakasobre. Nakasobre talaga in sobre kakabsat ken gagayem. Daytoy po ready. Oy, da kayo po nga managkapi dita, luwadan nyo. Dagiti managkapi kakabsat ken gagayem dita. Anyo orasan na po dito Pilipinas. Dagiti maturog po maturog dalatan te baga-baga daki dito nga maturog kami sir kurada ka. Api ipapagal ko ya po nga maturog kayo latan. Api nga baga-bagayo pa lang dito nga baga-bagayo dito i-comment kakabsat kang gagayem. Maturog kayo latan na po. Tano makaturog kayo baka makapasulak. 7th placer. May kapito nga pwesto kakabsat. Datoy niya po President Christopher Paz ket isutimang lukat. 7th placer. May kapito nga pwesto. Awag yan ka oras alas 3 di parabang mangigmo. Di may kapito nga pwesto. Ibasa ma po presidente dito. Ito ka umutano mayat di pa na. O ibaga, di may kapito nga pwesto with points nakakabsat. May kapito nga pwesto. Mga bakiti 1,500 pesos. Pisa. Iti may kay pitong pwesto awan sa bali no ni Miss Jocelyn Kinday. Average score total 9.4321. Miss Jocelyn Kinday. 7th placer goes to contestant number 10 with an average score of 9.4321. Kakabsat ken gagayam 7th placer goes to Jocelyn Alik Kinday 9.4321. Kakabsat ken gagayam nakapirmanak ditoy insen kanyak ni Sir Allen Pasqua. Awan madamdama ako ka. Datoy kakabsat ken gagayam. Makita yun to dahil talisit nga ipos kung madamdama ako. Da kayo nga finalist. 9.4321 i-record mo po presidente ta witness ka ditoy. 9.321 nakapicture kakabsat kang kayang pinicture po tiyan na mataydayo nga presidente. Ket number 6 placer 6 placer maguray kayo. Tayo sublik ni tapagkatag ti may nga po judge. Madanagan na ka po. Premyo nakakabsat kat 1,500 pesos. 1,016 na tayo. Gure kayo. 1,6 no wag na basta 1,5 sa kuna nasa tayo. Nalipata ko naputa nagulo dato yung kon. Automatic latan. Amuda na tayo yun. Ako nga iskamo na po gitinabayaw. Okay, dato ya po iti isagsagot kumat kata kayo. Ayan na. Thank you to Sir Kevin Jake Starman. Dito ya po iti pagtangtangsit mo ta po iti quiet Pinoy Home Radio Host Mr. Arnel Takmo. Pisang isa. Please subscribe the YouTube channel. 7th placer goes to Jocelyn Alik Kinday. Hindi pa nagmay-may
nagis ketlong tao day taladawan kaslata katoy si bay ko apag lalaiwan naglawakit nga bilen nagbaitan taataaw nalaklakan laguman taumay ka sa rungkaran surat wento retrato di danto pagkaanay nga inang pangihabasan tuy ili ko nalaos unay. Hi DJ Arnel Tagmo, to DJ Mel Pasyon Dugay, DJ Kevin Jake Starman, DJ Len Pamitan, Sabay nga inang maturo hello to Manang Angelina Cortez, thank you for very much for watching. Magusto ako mandata ko na niya po Presidente Christopher Paz. makita kalakman Thank you very much Admin Princess Joy Tablak for your message. Kada kiti amin akong agoy buya. babang arale Hello Gilbert Bogdang Sil. maefemeto'y ibibigyan no sumisingenti itinag sa bata tinaga Yaman kami, DJ Mel Pasyon Dugay Valencia mo kamapuyata ka nubigato ma'am. Ang tulak ta DJ Mel Pasyon Dugay ang program ka nubigat, dagiti top 7, ipatukar mo DJ programa ma'am, numabalin. kasarsarita talatawa Ang lalo DJ kanta DJ mga abak, ipatukar mo DJ programa mo nubigat, DJ Mel Pasyon Dugay Valencia. naglawakit na bihen nagpaitan taataaw nalaklakan laguman Thank you very much Mrs. Telma Unitagans. Kada kiti ang anus mo, classmate, iti pa nag-judge mo ditoy. From Hawa, from California, USA. Thank you, saludo na Ken Kaser ko na Telma Unitigans. Thank you very much mon classmate. Ayat mo katulong mo. Yay sponsor mo ngayon tin mo. Ado ti maliwliwam lalo ka na kami. Adayo alugar. Alis pang dagpaimbaga po Telma Unitigans. God bless you. Tara do pa iti blessing na umaiking ka. Dajaya po iti malalaki nga DJ iti Pinoy Home Radio manipod iti pagilian nga kuwait. Danto may sangal daw nga tandem kami man kandato apo nga nagapo iti Claveria Cagayan ni DJ Arnel Tagmo nga nagbasa iti QCN Ballesteros Cagayan, nagbasa na mo DJ nga di magkalapod di Malayugan Flora Apayaw. Dajaya po ni DJ Arnel Tagmo Bali 100 dinara amin sir ti bayadam ti advertisement mo dito yayang ko. Ang katawan niya po presidente.
Dadakil ti kwartam dita, dinar ti ayam mo. Ako euro lang ito yan ko. Iso nga dadakil ti bayadam no, ag-advertise ka dito. Ag-advertise. Happy watching kada kayo amin na po. Pagpakatawa na kas na kunak manin na po. Itid ko. Iti number 6. 6 placer. Sino nga takadakwada po iti mapagasatan ang mga bak iti namba may Deja de creer en la suerte. kainem nga pwesto. Empieza a crearla con las supercuotas. Tantarara, madanagan na, finalist. Agpangada akong biyak ko kunana, madanagan na. 6 placer. Seal with katay, hanga seal with the kiss. Number 6. Dati picture na po, apo, presidente. Naka-dokumento kami na po. 6 placer goes to happy watching kada kiti amin nga board of judges apog. Thank you na kunay ti agngina kada kayo amin apog. Mani po diti. Kaong ganti puso to yung mga biyang. Tinanong mga host iti dahito yung Facebook page. Liliwakin rayaw na kiti OFWs ngay Ilocano mani po dito. Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ti medyo sponsor ko apo. Iti ASUPIL, Association na kiti Pilipino. Kasama iti Basticoy Philippines. Iti Ballesteros, Alacaban, Lasam branches. Iti Flora Apayao branch. Iti MJ Guillermo t-shirt printing iti Kabuluan West, Kabuluan East, Ballesteros, Cagayan. Ken iti Taroma Hardware and Farm Supply iti Banna Ilocos Norte. Kasama iti apo ti ASUPIL. Nadubling. Number 6 placer goes to Apo Presidente, madanagan Iti na. makainam nga pwesto ket awan sa bali ni Kenelin Lacunsay Kalinggasan. Total score 9.52-57. Congratulations. Iti may kanem nga pwesto mapan ken ni Mrs. Kenelin Lacunsay Kalinggasan nga the total score na kakabsat nga 9.5257 from Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Congratulations to Kenelin Lacunsay Kalinggasan, number 6. Kakabsat? Mapantay matkin ni Apo ni DJ Leng Pamitan kakabsat sa mapanmat sumarunod ti Pipa Placer. Ayan, talagang mayat dato'y laban. Iti kanta, iti madaydayaw nga DJ, iti Rapuk, DJ Delilah. Please welcome DJ Leng Pamitan. Piksa man Apo. Oh. At nanayon nga yayaten ka by DJ Leng Pamitan. Congratulations to Kenelin Lacunsay Kalinggasan. 6 placer, 1,800 pesos. 800 to 600. Alam baka kamuna lang ito'y. Ayat aking nalikagumag na ipaay mo puno apakaragsakat uray awan ka madaglagip ka 1,500, 7 placer, 6 placer, 1,800 pesos. Makit kita Hi, hello to Ma'am Delilah Pamitan. Happy watching po. Tinapintas nga dayan. Nga DJ di Rapok. Regards to Sir Dan Langgaman. Agyaman na ka po, Ma'am Leng Pamitan. Padaanan nyo ti umay. Itiagbalin nga winner nga umay guest dita. Ayan nyo mabalin. Ipakada ko kini Sir Dan Langgaman II. Sabay kumapot ay welcome yun to.
Ta makipatangnat ko kata kayo. No may to guest iti programa ni DJ Len Pamitan. Ay, nakinidulog ini DJ Len Pamitan, nagseksi suna kakabsat kang gagayem nga balasang na anuspay. God bless you, DJ Len Pamitan. Kamalaglagip ka Dagidi na daw ang inak makikita Dagidi na ruway nga inangaw ta Tumring lulwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayatin ka Iba't padagken pudno adungdungwen ka Uray paino imatayo ka Pimanaw ka adin at pagkata Magutan sa matay Tuy biyag ko Agmay may sa katoy puso Third place. Awa, walang naman. Third place ang kauntetan. Yeah, third place, sir. Mulupit. Third place, sir. At saka mo ka, siyempre nakasila mo niya. Madangakan na kakapsat. Ayaw ang kanto tapo, Mari Aquino. Agnanayon nga ay Excited na po na kiti Dantoy Balay. Excited na aming nga tao. Thank you very much. pudno adungdungwen ka Uray paino imatayo ka Pimanaw ka adin at pagkata Magutan sa matay tuy biyag ko Agmay may sa katoy puso Agnanayon nga'y ayatin ka Iba't patigil Happy watching DJ Delilah in the person of Len Pamitan. Uray paino imatayo ka Pimanaw ka adin at pagkata Magutan sa matay tuy biyag ko Agmay may sa katoy puso Hanag nervyos kakapsat. Nagtungar na ti agas. Na kayo tag nervyos ang asyak. Nakadunga ko dito red wine. Thank you, Princess. To Sir Larry Ubare. Happy watching po. Kas makita yung kakabsat, dahito ay background ko, atay lang ordinary nga background, at dapat Pilipinas na, at dapat bandera ti Espanya kakabsat kang gagayam, kaya't nangasawon,
Toy numutibiyang nagapo may isa nga nakatangtangkang nga Ilocano nga Pilipino nga naiwawa ditoy lugar dagiti Espanyoles ket impang kumot apo ti bandera dagiti Espanya nga mangipakita nga adanak apo ditoy sidong iti pagilian nga Spain ket makita yo apo iso nga tapno panggalang ko apo iti pagilian dagiti apo nga Espanyoles tanayaw-awanak dito yung pagilian at damo bandera da po. So nga kada kayo amin na po, thank you very much. Okay, ready na ko na po nga mangibaga. Iti may kalimang nga pwesto. Okay, may I call Miss Marites Aquino, the birthday celebrant. Taiso ti apo ti mangibaga dato eh. May kalimang nga pwesto. Marites, bilbilok ti Hawaiano. Dito yan ni Marites kakabsat ken kagayam, sir. Maganatan akon ko na ni Ros. Alam no maganatan kalatang ako umunakan. Placer hangkay maganganatan na po tanaanusan nyo tinakabaybayag anyo maanusan tatakangan ni malmalpasan makaunguta manin. Okay, dahil po ti birthday celebrant tata, agkidan ti selebrasyon mi ditoy, malpas ti live, mangantayo apo, kanantay tayo sinumanan. Fifth placer goes to, pakastoy ka. Tan. Nagbibiro ka Hawaiano. Hawaiano, Miss Hawaiano. Ito ka na, si kaganti bang kwa. Siya mo tulog ka. Fifth placer, may kalimang pwesto, mapangkinikas dyan. Bega. Tay may kalima nga pwesto, mapankan tay paborito, nga taga Curimaw ni Aisa, kanya ka mo, Omerga de la Cruz. Total score? A total score of 9.66. Ano pa 9.6642. Congratulations! Iti may kalimang Iti may kalimang nga pwesto. Congratulations to Miss Aisa Omerga de la Cruz. Manipod itigang Curimaw, Ilocos Norte with a total score of 9.6642. Aisa Omerga de la Cruz, number 5 placer, 5th placer, kakabsat ken gagayam. Taga Curimaw, ayan yon kakabsat ken gagayam. 5th placer goes to Aisa Omerga de la Cruz. Naka-video apo kakabsat ken gagayam. Talisit, madamdami post comment from highest to lowest. Madamdama kakapsat. Kit, maadalang nabati nga talon. 4th, 3rd, 2nd, and 1st. Allah, congrats to all kung madanagan. Saan ka guungat sir, nalaka ka nga lumakay no ko na ni Andiala mo. At apa yung patapo, awan pa iti 4th, 3rd, 2nd, and 1st. Ay, abakan na po iti, naganada to eh. Tiabagan na po iti first, dato'y may kalima nga pwesto na lipata mga imbagan. Manoy tatayin. Bali, 2,000 pesos. Tiabagan na po iti may kalima nga pwesto, 2,000 pesos. Congratulations, Aisa. Adabayad dati naramid mo nga sinumanan kabsat. Ket ited ko metapon niya ti kwa. Dahil ti metapo iti kanta. Ti original singer. At ti may sa board of judges tayo apo. Ngawan sa bali ni Mr. Reynaldo Ramos. Dahil ito yapo ti kanta na. Denggan tayo kakapsat. Apra Sir Reynaldo Ramos iti Hawaii. Sir, thank you very much. Ti ananos mo kanyak sir. Tanakulita ka. Agyamanak kada kayo amin na po nga aguybuya. Dahito ya po iti kanta ti iunguten tayo nga original singer iti Tapno Di Ka Maila. Dinggan tayo. Tapno Di Ka Maila by Sir Reynaldo Ramos. At daka kita at unay nagbaetan ka tsaka mo Ani Mamang Pulis! In revive ni Mamang Pulis na boses dato ya po kakapsat! Baka ungtan na! alagi
Ni mamang pulis apo kang kantangam talaga kayo so tinaking kanta na ito eh. Tinulad na lang. Kay siksika buyaen kag letra tutaadwa di mo kadila marikna ay di bara ayat kukin ka tapnon si katay di unay maila alaeng sursurat ko tain ka agbasa ngino di mapnek tarik na agdayal ka tumawag ka ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo may ang ngayet kasputi I love you sikalat balag lagip ko Adda akito'y adda ka tika Adda yunay nagbaetan ka Diyak amo no kasano ka Sulit niya malagit na ngata Lubukod mo tay siksika buyaem kad letra tutaadwa di mo kadila marikna Hi Mama Evelyn Katli. Di maestra ka po di grade 1 nat ni Ma Mrs. Evelyn Olivas Katli. Thank you very much ma'am. Maestra ka po di grade 1 isuna Mrs. Evelyn Olivas Katli. may ang ngayas kasputi I love you sikalat malaglagip ko ururayet tatawag mo biyak ko tapnon may katanday ta iliw mo may ang ngayas kasputi I love you sikalat malaglagip ko sikalat malaglagip ko I love you Dajay kakapsat iti original singer na dya po iso ni Reynaldo, Mr. Reynaldo Ramos nga kinanta ni Mamang Pulis iso lang tinang revive Ya sea kakapsat. ayudando a los caficultores a desarrollar prácticas más. Ket ready na ko na po mga mangibaga. May mano? May kapat nga pwesto kakapsat ken gagayem. Baka kamalin tipindot maong tanak dito eh. Ket awagak man dete may sapo nga ni manang Lynn Marie Orpia nga iso timang lukat dayto nga sobre kakapsat. Fourth placer goes to sino katakawada po? Fourth placer nga mangabak iti
Ewan mo dati ilista ako. Ano ba ka na yun? Dito ba ito? Fourth placer goes to Manute bakit natataya di Porton? 10,000, 7,000, 4,000, 3,000 pesos. Fourth prize. Fourth placer, Manang Marlene Orpia, please. Ado kami tibalay kakapsat kang gagayem. Mga bakit 4,000 3,000 pesos baka kamalinak dito yapo. May kapat nga pwesto. Kasi 10,000, 7,000, 4,000, tapos 3,000, 2,000. 3,000 pesos. May kapat nga pwesto. Dito yapo, inuktan ni Apo, may iso ti auditor mi Apo, ti auditor iso na po, dati kwarta, naling da kwenta. O luktama po, auditor Marlene Orpia kakapsat. Ado ti testigok dito yapo, tano ibaludak, may baludak dito, kakadwak niya po, Presidente Christopher Paz nga babalod. Ayan, luluktay, pakita man, ipakita. Ayan, luluktan da talaga nga, kuwan da datay, kuwan na, rakrakan datay, rakrakan nakakapsat. Fourth prize, may kapat nga pwesto, manang? Di may kapat nga pwesto, awan sa bali nga ni Mr. Florentino Collado. Total score 9,706. 9.7614. Congratulations, Iho. O picturean da kakapsat. Thank you very much to Mr. Florentino Collado, fourth placer. Kakapsat at by third, second, and first placer. Kakapsat ken gagayem. Congratulations to Mr. Florentino Collado from Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Dahil matapo iti para kada kayo nga one iti labas na. Kami ang akasun. Damit sa pita. Damit na. Atay kakapsat kayo kagayo gan anos kayo uri basilangan na nanusan nyo ti manong oras sa nyo manong santikwan. Gapo apo ta Father's Day at tangal daw. Dahito yapo iti para kada kayo amin nga wanti labas na kansyon na. Isagsagot ko kada kiti amin nga viewers apo, dagiti sponsor ko. Nga buy-buya iti dahito yung kanito. Ipakipagsaman ako presidente. May kalo nga kansyong ko kakapsat. May kalo na may kodwa. Kalpasan tayo ito, ibabantay di third placer. Mahirap man ang buhay, aking matitiis. Basta't walang tanikalang nakatali sa leeg. Hirap ay makakaya kung ako ay wala na. Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksan. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa suko ng agila kailangan kong makalaya. Kailangan ng tamang oras upang labanan ko ang mga pang-api sagad na sa aking buto. Ngunit walang kalayaan habang naroroon ang kuko ng agila sa leeg ko nakabaon.
lang nakatali sa liig. Ngunit walang kalayaan habang naroon ang kuko ng agila sa leg ko nagkabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Happy watching to Mami Mai, to Jan Derek and Edric Mayer. Dagiti apo ti pamilya dito Spain, dagiti kagayem mi apo nga dagiti kusina, dagiti ninang miti kasal, sa kayo amin apo nga dati balay. Happy watching. Isagsagot ko na ito apo nga kanta para kata kayo nga dati balay. Kastamit apo dagiti apo ibuya. Sa sariling lupa ay tulipin ako ng banyag. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyag. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Ayang kakabsat ken gagayem. Thank you very much, Presidente. Tayo so ti paray titi danom ko nga nakapudpudo nga danom nga napudot nga da adalalayan na tadakto agpaparaw ka dapay concert ko ni bigat. Princess Peach's Castle. Agyaman na ka po, kadagiti amin nga kakalugarag dita, kakalugarag miya po dita nanapata na pari kagayan, dita payagan na po, balisteros kagayan, na kayo amin nga agbuy-buya po. Kumusta kayo? O, naragsak na di kusina, kakabsat kang gagayem. Awagag, HBO Records and Oyboy Production. awagag mamati, ing-ingungutok. Nga ninang ko apo iti kasar, ninang mikin ni may iti kasar, nga wan sa balino din ni Miss Ofelia Calida, nga dadjay kusina kakabsat ng Ofelia Calida, mabalin nga umay ka dito, itayi announce mo apo dato'y third placer, nga mga bak apo iti 4,000 pesos. Third placer kakabsat ken gagayem. Asino apo iti mapagasatan iti may katlo nga pwesto. Kakabsat? May katlo nga pwesto kakabsat ken kagayem. Ayan, datoy na po ti Ninang Mi ti kasar from Pasukin, Ilocos Norte, Miss Ofelia Calida. Ninang Mi ato ti nasinpot pa nga Ninang Mi. May isa nga sponsor pa eh. Ito ka na. Ato kwarta na dito, ta pension stock. Pakita ka na, makita ka. Oh, yan, luluktan na po, luluktan, ipakita mo na nga luluktan. Third placer. Third prize. O luluktan da po ti balota. Third prize goes to Leah Claire Bustane. Bustane. Total score. Total score 9,000. 9.7721. Leah Claire is Ostane. Third prize. Congratulations. Okay, kakabsat. Bye-bye. Thank you very much nang. Third prize
Third prize goes to Leia Claire Ustare with a total score of 9.7721. Leia Claire Ustare from Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan, Kakabsat, Ken Cagayan. Dahitoy, Leia Claire Ustare. Third prize. Okay, kakabsat, duwalanganan. Da kayo po agbuy-buya? Da duwalanganan iti da kayo po agbuy-buya kakabsat? Gaputa Dia di Padre tatta, Dia di Padre ko namin ti Father's Day dito Spain. Kaya ita Pilipinas ka Happy Father's Day kata kayo amin na po nga buy-buya iti na ito nga gundaway. Ka agyaman na ka po iti an anusyo, dagiti na po yata nagmangkay ti balutan na po. Inuwar yung iti balutyo, dagiti mga baba ka po. Adan tupay may sa adwa ngay pang ko nalang ti nala ti third prize on. O mayat dati ta talaga nga kwa kayo. Agbuya kayo. Magiteya po nga ang kakabagyan dagiti aming nga contestant kakabsat ken kagayem. Naka silwid ka tayo kunada. Okay, kakabsat. Dahito yun na po iti para kada kayo amin nga wan iti labas na gananos kayo po. Yamu. Agure kayo po, gananos kayo, tatabibirukop, kayan tikwa. Datoy, ang kayo pumanaw kakabsat ka, dato ta, ay wan, nagrapol tayo po ti duwa nga t-shirt. Okay? Patalastas, hatid sa inyo ng tinggal.
Thank you very much. Kumusta kayo amin na po nga wantilabas na? Happy watching to my kabagis, Glenn Molina po di Takwait. Happy watching kan nagiti pamilya na po ni Catherine Tolentino Molina, ken ni Kevin. Jan kin Edric. Mami. Ay pakitag mo tapo dagiti duwa nga Espanyol may kin ni Mami May. Jan kin Edric, beng. At ay sudan to aputi pangipatay widak dati kinariwawak ta into no dumakkel damot ta barang ag live dan to mat. Jan. O Edric, beng. Jan. Ayan ni Jan. Ni Jan. Oh, dito aputi. Dati mo aputi ino nang aputot ko. Po dati tinakayanan ti matris ni May. Kakapsat ko ngayam kita nyo dati anak ko apo beng. Dito aputi puto ko di pa nakasakay sayam nakakay ayam. Dati apo dito ti Espanyol me. Hello, kulang butan ako tumatang kapasin. Hello kada kayo amin na po agbuy-buya tadya kamo ti Ilocano. Espanyol ti sa oda kakapsat kang kagayam. Tuboka. No, nasali. Smile. Porque tu tiene vergüenza, ven. Smile. Hola todos, venga. Hello. Hola todo. Hello abuela, hello Lilang Bergi, kini Lilang Gloria, kunama. Venga, bye-bye. Edric, ven. O dahil dito may kadwa mo apo. Duada, ven. Dagiti apo tito agbalin nga DJ into no dubakkel da. Ayan, dagiti apo agkapsat nga Espanyol may kini Mami May. Makita yun ni Mami May, madamdama. Hello, how are you? Kada kayo amin na po agbuy-buya. Okay, thank you very much. Muchas gracias, chicos. Betty ayahin cocina a comer. Betty. Okay. Venga, Betty ya está Juan. Aburrido de gente aquí. Ayan, Espanyol po ti panagsauday. So nga rod. Awagak ne Mami May. Duwalangan na nga sobre po ti hanga maluktan. First con second placer. Laglagi pa nyo kakabsat to sino iti mangabak ngag-champion iti dayo ti nga gundaway 10,000 pesos duwa ti album na po nga yaramidan dati album na mapandigi Ilocos Norte iti DWNI radio station papanagmat kini apo rapok ni Senator Dan Langgaman iti programa ni Meleng Pamitan kasta ni DJ Bambi mapanto aggas singer iti puno kaya da narigat ni baka no di kayat ni Sir Dan Langgaman kagyaman kada kayo amin apo ti ayat kon support tayo iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs ng Ilocano 10,000 pesos kon 7,000 pesos iti abako na po dagiti nabati. Ladies and gentlemen, awagak man ni Mami May ken ni nang kastamat ken ni nang Amelita Palad Makaraeg. Dagidwa po datoy apo iti luktanda ni Mami. Ni May kininang Amelita. Irang maraman dakto wala ka kita ko na. Duwa lang na po ti jak makwa datoy apo. O duada agsabay da apo agsabay dang manglukat. O datoy mo taputin iti madaydayaw nga asawa ti numontibiyang tinariwawa nga host ti Liwliwa Kinrayaw dagiti OFWs ng Ilocano. Daytoy first prize mo ti alam na. Aguri ka mami ka madamdama pa yung first prize nga muna. Second na muna ayan ni nang Melita. Parang kamot anek tugaw kamot. Dati tano na absent na iso ti agtugaw apo beng. Lalis. Di na kaya. Ani Ruby. Dawatek man kini ti asawa ti madaydayo apo nga presidente kana asawa ti vice president ti Asupil datoy apo ti asawa o ni Mami May naka-lipstick ta nagsala kami. Ayan, from Nanapatan apari Cagayan ni May Urita Cachola Urita Molina ni Mami May nga kongkona. Hello Hilary Talia kongkonada Joel. Ayan, hello kada kayo amin na po di Nanapatan datoy ni Jingjing yo. Da kaya amin na po nga taganapatan kan payagan. Datoy mo ti asawa. Datoy mo ataluda. Datoy ti asawa ni Apo Presidente Christopher Paz from Bunog, Bali Payagan, Balisteros Cagayan. Daytoy iganan na di second prize
Di asawa niya po presidente, second prize. Di asawa, first prize. Ninang, dahil tikadwada, ninang Amelita Palad Makarayag, iso titiestigo nga aglokat. Wait. Ang tukaw kumot abas apo. Dato yung apo din. Kagayan. Hello? Si Pamilya Yes, si ito. Ballesteros Cagayan. Kita bunog. Guillermo family, De La Cruz family, Ken de Agustin family. O da kay dali apo, iti madaydayaw nga asawa ni apo presidente Christopher Paz, kundi asawa ni May Orita Cachola Molina ni Nang. Dati Nang. O dati ni Nang Amelita Palad Still Makarayag. single. Still single, agbilbilok apo tilakay. Ubing ka no, adyawan to, awang paingupon na, bayaya. Okay, second prize, kakapsat kang gagayem. Iloktan ni Madam Robilin Guillermo Paz, ti asawa ti may daydayaw nga presidente. Madanaga na 7,000 pesos. Happy Madis? Amani? Ayan, nakita, nagadudan eh, oh, yan. Tugaw kamay. Si... Kastamang mga. Yata. Lagi. Lukatan Oh, lutang mo. First prize, adakin ni Mami May kakabsat kang gagayem The second prize, adakin ni Madam Robilin Guillermo Paz. Okay. Ni Mami May, luktan na ti first prize, second prize. Agidan da kano. 1, 2, 3, 4, 5. First prize, second prize. Second prize. Wala kayo. Second prize. Okay, second prize. Rubilin, please. Congratulations to John Ray Maala. A total score of 9.8579. 7,000 pesos goes to John Ray Mala, and first prize and goes the to winner is Joel Florido Tagumasi. Score 9.86.29. Thank you very much. Congrats! Congrats Tagumasi! Ay, Mang Marlene! Iti second prize kangapsat, mangawat iti 7,000 pesos goes to John Ray Mala, iti Sudipen La Union, ken iti winner, champion, iti dayto ya nga pasalip, iti liwliwa kenrayaw, dagiti OFWs ng Ilocano. Congratulations to Mr. Joel Florido Tagumasi, 10,000 pesos plus album nga duha kakabsat ken gagayem. Agbiyaga po dagiti taga-Amubuan, Ballesteros Cagayan, kastamet iti Sudipen La Union, kadagiti amin nga finalist apo, nga nakisalip iti dayto nga gundaway, agyamanak, iti ananos yung nga naungungtan, I love you all, kada kayo amin, nga awan iti labas na, dagiti apo nagbuybuya. Congratulations to all winners, to the non-winners, better luck next time. Ken dagiti amin nga board of judges ko apo, dagiti sponsor ko, agawin nga sponsor apo, agyam-yaman na manipod apo dito ikaw ganti pusok kada kayo amin apo nga nagsuporta iti dayto apo nga pasalip iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Toy nunumo nga kapsat yu iti tangatang Roderick Temporal Molina, Alisardo Molina, manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Congratulations to Joel Florido Tagumasi, to John Ray Mahala, to Leia Claire Ustare, to Aisa de la Cruz, kastamit kini nakikiratayin. Nakasuratan namin kakapsat kang kakayam siya malala pa. Ni Kenelyn, kastamit kini ni Leia, ni Jocelyn Kinday. O da kayo niya mo, duwa kami. Apicture kami ate. Nakiti amin nga taga Asofil. Niya po presidente. Agyaman kami amin na po kakapsat. Manipod po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Idandanon ko po ti pangablaw po kada kayo. Agyaman na po rin yan anos yo. Congratulations to all winners. Dagiti amin nga board of judges, awan tilabas na kayo nga buy-buya, ken amin apo, agyos nagteagina kada kayo. God bless us all. Manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain.
Dahito iti pagayam nyo, manong ading nyo, kapsatyo iti tangatang, iyawawis na kada kayo. Iti sumarunong nga season 2 singing contest. Kada iti po sponsor ko apo, dagiti sangilik dito balay. Di Asopil full force, ken amin na po nga nag-donate. Agyaman to'y namotibiyang. Bulunis no bigat kakabsat ken gagayem. Amin nga nangababak. Aywan, gore kayo kung mangbunutak pa iti mga baktiduwa nga t-shirt kakabsat ken gagayem. Presidente, amin nga nangababak na kayo nga major prizes kakabsat. Huwebes, isundo ti panang ipatulod ko amin dagiti inabakyo. Huwebes kakabsat. Huwebes, ti panang isen ko amin dagiti inabakyo apo nga kwarta. Da kayo amin na po nga nangababak. Hangkay madanagan no Huwebes. Through Cebuana, Western Union, M. Julier, maawat yo apo ngam. Pangasi yun, maawat yo, masapol nga picture nyo amin na di kwarta, ebidensya, nga inabak yo kakabsat kan gagayam dajay, nagapo iti liwliwa kinrayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, dagiti apo nga sponsor tayo apo, iso nga dajay lang apo ipakpakasik. Once nga naawat yun di kwarta, da kayo nga nangababak at picturean nyo, tapos ipos yo itagyo kanyak nga naawat yun dati inabak yo. Tapno makita amin nga, agpaypayso amin timbagbarak. Kada kayo amin nga nangababak, dagiti naababak kakabsat, agyaman at unay ti adu kada kayo. Agulay kayo kakabsat, tatanggan nyo dati nangabak, dati iti kanta na tatay. Dati iti kanta na po, dati nangabak, kan kakabsat kan gagayem. Tahabang agkang isuna, i-play. Dati apo iti nangabak, tayo kanta na. Ikinanta na, request na dito yung nangabak dito, ikano atin na ikinanta tayo nangabak. Dati na po iti tayo kinanta tayo nangabak. Naimbag na rabi amin na kabsat, at ang pinakmansamwanan yun, siya, si Joel Corino Tagumasi, nga ang 2020, taga-umugwan, Ballesteros, Cagayan. Adya, inap na sabat, bumakit, ngim na lapsat, tingis makit, kimigmat, nagtibag. Champion, Mr. Joel Florido Tagumasi from Amugwan, Ballesteros, Cagayan. Ipamaginawa sexy ang tawin santi 60 nung ay nakailat makagargari. Bumakit na agpaiso na igsapay na babato. Makaalinguti patong na makaparito pa'y lakin na. Ang babakita isapon ko na na kanya. Uray man yuyuya wenda idometrik na primarik na. Ang babakita Pudnungad babakita Lidang minamuti ganas Ti baketa kainayan ayat. Ket babay ni kita ito yung kanta iti winner kakabsat. Ayan konti ang pakada dati rapol ti t-shirt patamdaman no at makay nananak. Agyaman ang kata kayo amin na po. Happy watching kata kayo. Sabay kumaputa. Ang support pa kayo tumanin tulo sa marunong labang. Season 2 coming soon kakabsat ket kagayem. Manipo dito Santa Cruz Tenerife Spain. Toy pagayam nyo ititangatang hando mamuma kata kayo nga agsasao. Taure papaparaw ako kaya para iti ililiwag kinayaw dagdi admin ko apo. Again, kayo amin ngawat tilabas na naimbang nga labi. Naimbang nga bigat, naimbang nga daw naragsak nga labi yo amin apo. Agyaman at iti ang tina kata kayo amin. Thank you very much.